Indabenkulu. Hawe bafo bekade nginge. Ngiyandingelela abantwana benkosi enkulu ekithi kuhlini amaNazaretha. Konzo isabatha lasemini siphathelwa umfundisi uShabangu waseCilongweni inkosi uSisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenze isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo yedlulayo senkumbuzo uzila inkumbuzo bantwana bathi bakaNkulunkulu ngithunyiwe umnikazi wezinto zonke ngicela uNkulunkulu abe ngakini manje ngoba bonke abantu manje sebemile bathule balalele ukuthi yini engiyithunyiwe ngicela uNkulunkulu kube uyena uzoba khulumi ibe isipika sakhe kuphela kodwa indaba kube ngezivela kuye. Ngizocela amavesi ambalwa
kule system yeyibhika kube khona ama-mic abheke ebandleni duma ibhashela lo Ngiyabonga abantwana bahle ukungilekelela bantwana bamkhonza uNkulunkulu siphambi komphikazi unyazi lwezulu siyabonga uNkulunkulu ukusihola sibonge ukusipha lo nyaka odlule kwaze waphela siphila noma abantwana babantu bekhona abathe bamenyezwa kodwa thina sithe sasala ekumenyezweni sifanele ukubonga simakade ingcwele amen sibonge futhi nokusiwenza usiwenzele kulo nyaka esesikuwo sicela uNkulunkulu umhle uphinde ungene nathi kuwo usiphe ukuphila nokukulalela nokukulandela amen siyabonga inhlanhla Nkosi yokusihola usibeletha sisuka emhleni sofika kule ndawo yakho engcwele amen owathi mawusebazini wabheka wabona ukuthi lapha kule ntaba beyikhona izolo ebebengeke basangenela abantu bebengeke basenela yazi vele yagcwala ngosuku lokuqala mhla uzobuka uzoqala ukuthi usekelela yona wabonakala imoto zisematokela kodwa abantu bagcwala intaba yonke uthi umfowethu okade ekhona izolo osumbizile wena uthi umlungu uthi wayikhuluma uthi bese kusele kancane idabuke le ndaba ngoba bisosilwa ngabantu Manazaretha amahle ayingcwele zokhumbuzana ngendaba kaShebe ukuthi
Amen. usembe uyedwa nje akalingani nalutho olunye olukhona akukho nokukodwa okusondela nje eduze kwakhe khumbula indoda enye eyake yabhideka yayisithi ngoba ithethe imbali lapho kwabheka khona inkosi yamaNazaretha yathi mayisihleli yayisikhohlwa yayisithi mnakwethu sase siyayihafula isilwane sathi ubani losenjalo kuwe sokuhambela yasuka le ndoda ayiseyibanjwe ezansi ebabhulukweni ngoba wathamba inanzi wasekuyonakala yayisiyabanjwa usekubanjwa ukuthi ungamosekeleli lapha ngoba yavela hlambuluka ngalokhu sikhathi ikhafule umlilo bathola bankulunkulu seyikhothiwe isithi ngoba nayo yathola imbali laphaya yayisikhohlwa isithi umnawa usheba kasiye umuntu wakobunyusi noma namhlanje akhuluma nawe ubone vele izinto wenzela wena umjwayele nje ukwazi lokusondela ulobiki usizi lwakho ngoba uma ungamfice lento yakubo ayiyo beke sisondele thina kuyo maNazaretha amahle ingcwele sizokhumbuzana ngendaba kaBhombela eqala ukufika kuleli uqale ukubasa umlilo lapho yana eThekwini kwamuhle lapho ingenise khona kodwa welukela njalo namhlanje isihlalo sakhe silikuzo kodwa wena njalo ushebe wabhekene ngizimo ngoba siyasibona noma seqala ukusukuma ubambelela gospel lapho sesibona khona lenkabi ukubambela ilapho eqala khona ukubambelela bese sisukuma umthele esehamba esesebenza wakhe kodwa walithanda izwe lonke bathola bankulunkulu ngoba nakwela bithi wazi wawushona wabheka inyakatho wayabona kwesulu ayikho indawo ubombela ngahambanga kuyo walithanda lela kithi ngoba lathanda ngonyaka uyena ngonyaka yambonayo ithintwa ngafukuzela ukuthi silo kukhona inkinga eligama lokuthi inkinga usebenzela laqala ngafukuzela kwathi kule inkinga yomuntu la elingamazi ukukhuluma nokufa kumlalela uthi ukheki imasinga mhlawumbe bezobonana uthi wayehlala ligama lesimakhulu kancane uthi sithi ngonyaba mafukuzela uye into ombizelela uthi uye uthi yena umuntu walemhlabeni yayisiyethi ngonyama isithatha isihlalo sithi cha shembe nasi isihlalo uthi ugagane cha baba ngeke sihlale esihlalweni ngonyama sihlale nawe wena kufanele ukuhlala esihlalweni uthi chaba mina ngiyinkosi lemhlabeni kodwa wena uyinkosi yamakhosi uthi igama lokuthi ushebe inkosi yamakhosi laqalwa umkwarajuba ayibona sidlama phezulu sikhumbuzane indaba khuluma ngesibhayibheli lalapha ekhaya yileli bhayibheli okuthele lesikhathi ingonyama sibuyele emuva yolanda izinduna zayo omnyamana nobakulumane bakwandwandwe izabatwana izomkhombisa abantu ukuthi hayi akele izendlulele ngokusa lomuntu olaphana eThekwini lebengumizelo omkhulu ilapho ngalelo langa owafika ukuthi isampulu esishoshele esasizele leminyaka sifahamba ngeshubu esifakwe isithuphu ukuthi singahudeki sivileza ngalo uthi wayesikhambile usethi hawu wena wathele ngonyama ngeyintuli sokuhambe wasesiqalile imisipa uthi yakheka lapho isisodwa sasukuma sahamba ngayibona ithi ngonyama zidlula niyayibona
lo muntu mayengaza kwaZulu yoluthatha wathi umntwana akahamba naye nami shoda bayethu uma lo muntu amthengisa uzothatha awupheli wathi umbishona nganangalele wathi ngiyamthanda mina ngithi ubayethe muhle lo muntu ngoba uyoba umuntu awusize ezinkulu nabaguli ngala zezinkulu indoda kabuthelezi eyodwa yaphetana ukuthi namhla kuze kukhona ngisho umuzi waselendantonga ngoba indoda yodwa yathi ngiyamthanda manazana tamahle indoda kwamdluli ngicocela ithi lezo ngo-anti nomaphosi uthi wathi mhlawubombele ehleli lapha entabeni yamashumi amanengi esuku manazana tamahle ukulinda awulindi ukusifikela ulindi usasifakile ekhaya usele isuku nje ulinde sengilindile ukuya emhlanganweni uqoqa kokuphume eyindlela ojwayele kuzo ubusulile ukusemhlanganweni uthi bayesho umdluli uthi yahlala le ndoda sezulwini yodwa njani ilinde umoya wesikhombisa lona athi ushebe iyoni zami umoya wokuqala ukukhiqiza uprofiti zase zithi wona umoya wokudula ungakafiki wesikhombisa lo ukushebe manazana tamahle ikwele uthi ngalelilanga ufika nomoya kaNkulunkulu uthi yafika yonke umoya uthi wokuqala wafikayo wafika bathathu kodwa athi ukhuleke bese siyime engubisikelekana uthi wathi ngiyana kuwe wathi yes okubiselekana uthi wathi ngilelo moya wedlula na uthi wakhamba ngingitho bemona uthi ulo wesikhombisa wafikayo uthi kwaqhamuka umnandi yonke indaba uthi ngidlutshane uthi kwakuzizwa lejalimani uthi ayikho into ayikuzanga incwadi uthi wezokuthaphuma iphunga uthi kwaqhamuka umuntu ehamba kancane uthi wayekhanya kukhophayo uthi wazozofika kashoko yena ukuthi woze ukhulele sesifikile awafele kuphela wamaphezulu asiyahlabelelwa ukuthi wazokunika imithetho le namhlanje sizoyimela onyasibeyibona akasilalele akasilalele lunyasi manazalete uma sesizela akekho omunye umuntu ofuna simlalele Amen. lalelani mina uthi unyasi lalelani mina kuphela inkosi unyasi luthi lalelani yebo shayela isitimela akekho omunye ofanele lalela kodwa silindile manazalete uyazi babonakala izinto ngiyibona ekhaya uma uzohlala kuyakujatshulumelwane ngabe thina konje lo mkhumbi kaNkulunkulu usuka esihlambulukelele yini indlela bekhulu kangaka isindiso yini nje ngishabandulo bebekuthi bazile khona izinto bese kuba nonkatho olushayayo kubonakala ukuthi kukuphi lokhu lebhaphi khona ngaba konje thina esilinde kahle yini le eyenza umkhumbi kaNkulunkulu ungahambi khona lama bhambu enzekayo ezweni akuyinhliziyo zethu mhlambe eyiphikisanayo kodwa wena komunye ke ukoyicela ntethelele ukuthi mkhodi nguphathe kabi izolo ucela umthethelele bese singene kulo mkhumbi kaNkulunkulu
wayibhala akazazi wafika seGoli wathi asikusukume umuntu ngiyabuza abaNazaretha indilo zeliphile wathi sengisuke endaweni ethile akaze kusukume umuntu hayi endaweni ethile akaze kusukume umuntu uthi ngiyabuza kini ukuthi indilo zeliphile sabathi thoneni angazi silinde kahle yini ephazamisa umkhumbi kodwa khona uhambe lelo uhambe lukaNkulunkulu salihlonipha yini noma bakhulumayo abashumayeli sisasida wokunyaka ngiyakhumbula ethema uhamba umkhumbi wama wathi wamfundisi lo abantu sebetane kubona ikhaya selokhe wathi abantu bathwala sebukasana abuhanja uthi kulele bantu amen because ezinhle lo mkhumbi wakaNkulunkulu ayikho inkonzo Manazaretha mahle omnyusukula phakameni singabafanya lethela ngahamba amadoda amathathu ayalungiselela lencakazi ngoba sekuzongena umhlangano uthi kodwa ningabolala ekhaya anobuye lolala lapha ezasebaseleni basebenyuka ngosuku lokuqala
bafuna basebenza balungisa bakhandana bahlele inhlabathi baqhibe ikhona babuyele ezansi bawulala kwathi kwelesibili langa yathenga indoda ayi ndoda mina ngizokwenza ngiyalala hawu kani mkhosi ngolala lapha kwathi ngizokwenziwa haboda izwi ithesi ngalala okumhlanga bangele kunabalikazi ababhekele ntaba yasiyalala indoda yeqini phansi eyihlalela phansi behlala abanye bayezansi kwathi busuku yabona iyona ingezayo zingazinda apapha amanazi ngizakusikela ngathi laphinda zadlula ngathi siyasondela kwathi abasithathu kwakuqaqaqa abantu bathathu basebehlala kwamakhulu baphetha ziyingubo ney'ngubo ezimhlophe nezitshebe ezimhlophe basebekhuluma noyedwa bathi akabuze lo kuthi ubani la wasebuza ubani wena wasephendula lo wathi usibani bani lo wasetshela labo ababili uthi bathi wenzani la uthi ke lona uthiwe wenzani la ithe inkosi azole usindele aphendule itshelelo laba babili batshela ngamina bonana babuze kulo uthi ushiye wathi sikhala uthi lapho wena ulale emsaleleni kwabantu kwaze becishiba bathi ke laba ababili akamkhwishe lo njengoba usukhwishe ishomo lo wayesekhwisha amabhoko lolukhwi wayewawalezansi la ilala khona umuntu omumethe oyithwala akeze akeze kujulayo kodwa kuba sebathanda umkethu uthi hayi etama uthakathi wakwethu ungeza nje nengane encane akazi uthi umnikazi wezinto uthi lapha kuney'ngilosi eziyithanda ingane encane uma imumethe umuntu isibukele sisithombe kuthi sazalelwe emelweni bethi ithathe ingane uma kuyingane lena sakhaza yopindulozi yahawukele ebese iyayithatha uyebuyela ekhaya sekingane ishonele emhlanganweni kanti wena wakho wawuphisana nengane ngoba ingilozi yakho ziyithathe la ngoba lezi ngane sezidingeka sokhulule emelweni batshwala bahle bantu uma sidushe ngoNkulunkulu siqinisile amen akekho umuntu noma inyanga hoso ababekhona akekho umuntu okwazi ukuthi ena amanzi ukuthi awaphume emhlabeni akekho umuntu okwazi ukulawula amanzi ukuthi awacishe manje emhlabeni kodwa usheme yedwa okwazi ukulawula zonke lezi zinto isho ngila ngathi uyabona ngoba liphuma kanje lendlela unyazi lulanda isambulelo lizokuda bathi ngeke lizile ngathi ngiyalitshela liyokuda alenda liphuma lomhlaba ubeyijana ekhanda isambulelo sabantwana bakhe ukuthi baphole kodwa ezinhle kanikazi bezinto sengathi uNkulunkulu akasenza sibe ngabantwana abamlalelayo ngiyajabuka ngoba abantu bekuthi bakhulunywa abantu abenhlabo olukhuni abangangaboni ukukhona nine selilapha emgolweni
ngicela singahlezi ingane kaNkulunkulu Amen. futhi nize ningathandi enye into engisiya la akekho omunye ola ngaphandle konyaka Amen. akekho esiyomthola la ngaphandle konyaka lolo luphambi kwesikhonzeli. Amen. Ngiyakhumbula mina nani ngiyakhumbula sesike sadimulu la sifaka indwangu lapha emlonyeni kodwa kulami unyasi khona. Amen. Sekuthoza angelwa ubosho kususe ekhaya lakho ngoba uyathandaza nengane ubosho khona lapho ihlanganelene ngenxa yeCovid. Manazana tamate ayingwele ngiyakhumbula ngolunye usuku ibonzo iphethe umfundisi uNqobo uthi uNqobo amaRoma akakhuphuka ayenhlangakazi kule ntaba endala uthi nawathi ayodumisa ayesekhuphuka namabhodo enkulu ayopheka lapha phezulu uthi uNqobo sajabula thina ngoba saselusile sahamba sibona amapheke
lumana njani wayani ukuba ningaqedani musani yakuni kwebhana manazalete selingube emhlophe wayani ningalumanise lintajane ngoba nidibele yintana nemsebenzi usenguphambi kwethu uNkulunkulu akube yilowo ahlole umsebenzi wakhe izono zabanye abantu umuntu nomuntu akahlole wakhe umsebenzi khona uyakuba ngokubonga ngokwakhe yebo ngokubonga ngokwakho ungabi ngokomunye ngokuba yilowo uyakuthola owakhe umthwalo awufuni kuyizana uqala Kezani nibe mhlophe ithi lekwathi kezani nibe mhlophe manana nisuse ububi bezenzo zenu ngaphambi uma senihamba nonyazi susani amabili ngaphambi kwamehlo abo susana izenzo zenu phambi kwamehlo nyazi nipheze ukwenza okubi niyeke ukwenza into ezimbi phambi konyazi nifunde ukwenza okulungileyo uJehova wena empilweni yethu akasikhathi uNkulunkulu ezokhuluma noMosi wayebonakala ubuso nobuso kuMosi wayengafani nalabo Joshua noAaroni wayekhuluma nabasithe kodwa uNkulunkulu ukhuluma umlomo nomlomo nabakube wemanyango wenthebanekele akakhuluma esithe baqoqa umlomo nomlomo namhlanje iconstitution ithini namhlanje wabiza uAaroni noMiriam bona bobabili beza wathi yizwani kalokhu amazwi ami uma kukhona umprofeti phakathi kwenu mina Jehova ngiyakuziveza kuye bangazarethamase ayingcwele yacela uNkulunkulu nayo nathi sikhombise ukumthanda ngezenzo zonke ifuthi ezinhle sibambe nangamasiko Amen. uNkulunkulu wethu yasilezulu ngiyacela nalabo abasuke besivakashele ngekilanga basi ukuthi asile emcimbini sisuke size enkonzweni bafaka amabhanji baphatha amakhwimbi ngoba size enkonzweni sisile emcimbini ngoba noma emzini wendoda uyahlonipha wazi ukuthi uye emzini wendoda uzongena umhloniphile banazaretha amatayingwele umntwana uqalekile esabe ungaze sole Nkosi yamakhosi badala bathi baNkulunkulu sengicela ukuthi siyephuza phakathi kwezulu uNkulunkulu omuhle
sengicela ukubuyisela emhlabeni sasekusukeni inkosi yokuzisizayo amen. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi Sibusisi. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo esikhulu 86 186. Sizocela umbangeli unene wasemzomusha sihole ngesihlabelelo inkosi Sibusisi.